indaba. Lezi zindaba ze-iri lesithandathu esikufundela zona ngelimi lesiNdebele zala kwa-Fake News TV. Sibambisene nebakwa-Facebook. Indaba ezilandelako zifundelwa liphimbo lika Ndwa Ndwe Ndwi Ndo Ngingwakwandu. Sithoma ngalezi ezilandelako. Amapholisa wangekwaGafontein afunana nomsolwa ongaziwako oweba inrambo zegezi ohlukumeza umphakathi. Batsho akasebi inrambo zegezi kwaphela, kodwana sekeba nenrambo zomphakathi umphakathi ozibopha ngazo emadinini begodu weba nabomaliledinini. Umphakathi wangekwaGafontein utshwenyeke khulu kwamambala. Mlaleli, nani babukele emakhaya, indaba azipheli, kuphela sona isikhathi. Ngizibeka la zanamhlanje indaba. Ibizo lami ngingundwa Ndwe Ndwi Ndo Ngingwakwandu. Sithokoze.